Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ia le tua o te whiwhia foi whātara whātu le nei vaianga o le hawhiawhi. Ia I wo foi I paanga o le tātou poklame le nei. O wao te le mai whiau o tala leia Yesu Kariso. Amen. Praise the Lord. Ia o te tatono lo manuia mai ia le tātou ainga. Me se foi la sunga le whaatonu o le tātou poklame. Ia la sunga pasta Mikaele. Ia me se foi o ona le tua lo whapenao na whaungaina le nei la leo. O le tātou TV le nei o le Global Kingdom TV. Ia I lato uma o loa o ina upo le tua o te whaataro whatuai. Ia I le swafa mamalo le tātou ali I o Yesu Kariso. Amen. O te tonu o lo manuia I tātou uma I le lofa malanga lei o le tua. Mai o te lofa le nei vaenga o le afiafi o lea ua 28 minute te ele tūlai 5 le afiafi nei a mātou per. Ia, vi ia le tua malo ngā lue, malo folon sai I whiau mga bringa me se fo I o tiute whatau wina. Ia, iso o se lava singa lava o whengai ma oi. Me se foi na tātou whanau ia onga. Ia le whangalunya foi na tātou matua I la tau o lo whapenau ni taptapua I mai mauta malawa. Ia lo whaia foi le ngalwenga o le taptapua. Awa ia le alo atu whanau ia manisira inga ngalwenga ma onga. Whaftaila o tau te talo. Ia I lau sina o se tātou watunua. Me se lava o mātua o no fufale ia whawhitai lau te talo vi ele tua o te whiwhia whi whatalo whatu tātou ainga lewa mafta mai ia malo lava lon sai malo foi le whamalosi whaftai tele o te tatonu o nei taimi o le whiawhi wa tau o na whaise malo longa ai ona o lo nau mai le tātou poklame ia me se foi ia o se whiau tāua me whaion tātou whaasoa. Ia me whaion ofso sonia tuai ia ma toi whaamalusia oe se tūlanga e peona iele upo le tua. Me se lava le nei walawina o le whiwhia tālai ia le swafo Yesu pe whiwhia whailoa le tātou ri whaola I so se tasi. Ina ia mawhaio na mawal whiau al whaotanga. Amen, hallelujah. O amai oe, o keimea oma, o lea sa o mata le tele o news, a tonu inisi o tātou le wasila fia le mea le wa saini Donald Trump, ia ma taitai o isi atinu pe o taitai a Turkey, ia o Aikopito, ia fatasi ai ma Amerika o ai malesi malona wa lato sainia le Treaty of Peace o le file mu I tonu o Middle East po fatasi ma Australia me se lava amin fatasi ma Israelu me se lava ia tua o Israel pe una ia Palestina o se talafaso pito mawa foi le tulanga wa ia le saindia le file mule I le vanu no foi o Israel mona nu tua oi ia mesela faso solo atilunga I Syria lunga I Lebanon la ku Syria ia fatasi ma Iran, Iraq, ia malesi pito Turkey, mantua Turkey te tono tuspaia o Kalatia le na, ia o leala ua malilia ia ma kata, lesi atinu, lesi taitai o latinu na o kata,
katae le si pito I lalo mai o Iraq e le mamau ma Kuwait so o inale sa masina lente nei na so fai na pomu ai e Israelu ia kata o se fono fa lilo sa fai ina ia mafai ai ona ta pule peo se fai mafolele fa tu fa lave ole mela lo tupu nei wa saini wa mai ale tawa le pe ona fai ai Israelu malvaenga fa tu fa lave folele le Hamas ia o tangata na o lato ave whapangota ina ia tangata Israelu fo ia ile lua tau sanga talua ila so fitu o ke topa le sa ile festival nganga sa fai I te tono o Israel wa so fai e lua vaenga lea ia tangata ma ave tangata tawa iloa nisi o ile ngata fita ia o tangata fo Israel ua over te isi malulua tau sanga a lefa tau mawhai ona release ia tangata ia pangta ia po o tangata na ave whaana na inai e vaenga leo Hamas e lua se furu na ia hostage na wa mawhai on te whafo I mai ia e le vaenga leo whatupu whavlawe a Hamas ia e le lopo o mai I tangata wa o nisi news le whai mai pe a mal fast food valu ia tangata na ave ia o isi tangata na mai ai pe ia marilienga na whai ai so but o nei le tae au sa whapena ona au mai ia isi tangata Israelu ia to ruasfu ina ua mai le sainia o le whengainga le o le file mu na ia mawhai ona ta ofi loa ia whetawa inga Israelu ia mawaenga ia whatipu whavlawe o le au Hamas ia ai mai se foi o Palestina so o leo te tamwhai au te update langa e tasi lea vai taimi e mawhai e ona malama tangata so tuspa ia I mea tau waloanga ia po perfetanga ia e mawhai ai ona tātou wau tilo I le taimi e le atua I te tono o rona nuu po tono Israelu mantua o Israelu e o le wati le atua po le the clock ticking of God in whatever sort of prophecy and his planning fulfillment so manea nga foilo mata I news na I totono Israel e na matua I longa ia le tula I mai o le tamalo le o Donald Trump o le Palestinian le America so na matua I foi le announce le taitai o Israelu ia le avea o Donald Trump also is one of the courageous friend of Israel so o namatua I ave le whaaloalo and mese o se award pitosili o na mawalunga mataua ia ua whae ai ia tūlanga tawoloam tūlanga mamalu ia I le Palestine Amerita taluai o lona tūlai mei le tāpena ia le whengainga le file mua wa saini e taitai o nisi e taitai o le tunu o la langi so o la sa o ia manatu iai la sa o e sila o la foi se mea wa e loa ia me se foi tala no mai o tuspa ia I mei e tutupu a me se te tono Israelu ia ma ona nu tua oi ia le telesa utala e whai ai pe ono whai atu a tātou whai tau le tuspa ia ma tātou au tilo I le tele o mei e tutupu a mesea o lea ua amata na plan le toi le fausiaina o le malmalu te tonu Ierusalema o le malmalu lona tonu lea so e iai fo ia telefo ia tala tangata mawhai ona tala no ai nai ia fufuanga nei ia e mawhai ei ona ai atu I le whataunuina o valoanga e mese foi o mea te tupu
me tutupu mai boy o le masina nei o topa nei masina ne te nei o se tema le fo isa matua I le vese tanga tai nisi fo yo perfecta na lato fa mai ia o le sitianga le e tupu la solusu matolu o se tema ia le o mala solusu tolu se tema le masina o tupu e fo inisi tanga to lato valo ia ina le fio mai o Yesu le fio mai Yesu ia le ala fa tali tasina valo anga ia o le fe au sa mo fo ile fa ia valo anga na so o le wingo la tala noa tutulanga le o leo mafai ona tātou vava ai mei o tutupu teimi nei me se le tātou wanga tupulanga ma tātou iloa ai ia le tala noa mai tuspaia so o la uia lava ia tala mala uia tala noa tangata I tulanga pe ona fesiringi ia ia inisio mea ua valo ia ina ia me se ale le afoini le sitianga ia a me se fo ile fio mai Yesu o pawala tala fai tautus paia tu mau a wala vande Emmanuel lo wala tatonu ia me se fo yo lo wala fatu tu ile tua pawal me fai tautus paia ia fai pea ia le alofa o fa maoni o mafaya o maawala pe ona awa o mai etus paia ma awa o mai Yesu ia tato nei se me tato te popole ai e lei foi se mea le a tātou so ona vevesi solo ai. I le nei vai tau o le soifuanga. Ia i le tutupu mai o mei tātou te vava ai lungo news. Ia me se mea tātou te whalungo ai. A le lei ala fai tautu spaia. Ia e whapena foi ona manuia ia me te whaia e me se foi o lo ainga o la whanau o la ekalesia. Ia ma tangata lo whapena o na o tau whaatasi. Amen. Hallelujah. So on le sinatala noa tuna tulanga pe ona iai niusi o te vava ai iai ma o matamatai ia I te tono Israel. E le o se mea whaingofie I tangata Israel fo I le tau mawhai ina ia tausilfi le mu ma ia tamwhai fo I lea e vao ia tūlanga fo I lea o le ave whanana o tangata po le ave whamalosi o tangata. Ia o le maua se tasi fo I o tamaititi Israelu na ave whanana e le vainga le Hamas. O lana ia tala, he was sticking his crate at the place where he was tortured and he was being abused. Nga matua I o ti ngā ma mea umalava ia te ia. Na ia manatua I ele toi yese ava noa e ola ai pe toi vaai I ona ainga. Ia o le mea sa ia nofwai. Ia o tatono ia o lana tunga maulina of where he was staying, that was he believed that was his grave and his life were ended there. So it was very emotional. Il termino matamata mau whanonga I mau nei pangutaia Israelu na ave vaenga Hamas. But anyway, yeah. O te tatono nau sila fia o mai nisi o tātou pe o na iei lungo o le YouTube o le Facebook ia ma vaenga whasalau o le social media nai te mawai ia news na. Amen. Praise the Lord. Ia o tātou pokalame masani le nei o wao te le mai fe au le tala lei ia Yesu Keriso. O se o se vala au ia te awa ia o se vala au pitosili tele ona ta awa I lo o langa ma lo ia o langa nga luei le tua ia lo u whailo Yesu Keriso I so si tangata. Ma na ia matau fontalo nga po. Matau fontalo nga whaianga po ia si tina palangi ma si ana tamatende. Si tina lea pea tu titi alua tu la le me trai mai e o mai matau lotu. Ia a me se foi mata fonta talo fai po aso fua. So o si tinale talo na lotu mais tina palangi le o la staria.
o lana tala ele masani ona tala noa I tangata e whatau Yesu o ia fo yo tangata fo lele matamuli ele fie tala noa pe tau tala so se tangata pa na whalongo ana po ino mato tata noa fa mai e ele mea na luai na ia vaai ele tamaloa por to ina o ia whaia ia lana ula ai ele koluse. There was a man was wearing the necklace with the cross on it. And then she asked him, na ia fisili la ia lea ele tamalia. Oh, are you a Christian? Yeah, in fact, I Falantala, do you know what the cross is? Do you understand what the cross means? And this man answered back, not much, no, not exactly. Yeah, he's coming soon. He's about Jesus. It's a cross of Jesus, and Jesus is coming soon. You have to get your heart ready and on mele mali metala si finelia itelenia na upo mafau e fai tamala pari. But she was managed to talk and to let it out her heart. Mafai ona saalo na loto mafai atula na talale le tamalua. E fata tau ile korusele na te ulaina. So pena fai atu. Ele fai ngofia nga talai. Pe afa pe afoile le tele ifaya mua plus ele oyo stangata mau upu pe ele oyo stangata fie tala peti tala no so se tasi ola na folele na etala no stangata e fai ngofia ona o yate ole mele ta o panic ya mesia ke lost loa I upu when you lost of words and you're out of words. So ia onga ke iala iele ua wasisele me te talanoa ele o se me whaingo fiela le talanoa I se tangata e whatatau ia Yesu pe a whai e te le masani ona e tautala ia pe ona o whai atu o la uia na mea lofa o te le whai atu wha pe o tangata tauta soo ia po o tangata fie tautala I so se tasi but ole kifti lo yetia wa leva telena ufaya ngadwenga le bo leva telena ufaya wa ufaita wina to titiano se furuta usanga talu no ufaya ngadwenga le mawa to tele atangata o mawa ma fisoswani ola to langa ma liwina ola to langa malato talia le fi awal faltanga yala ya Yesu Kristo mata meni sila le te manatua so to telefola tangata wa mafai ona o talanoa I fatatau ya Yesu na mata ai ona pure apple mele ta ole talanoa ta ole tala wai ele fa pe sale leila faina ile amatanga le te manatua I was struggled and I was nervous and plus I didn't have that much full connection with people. Ele leise me full ta ole le leio la approaching o tangata. So o ia te aula ia ile ngalwenga lea. E mana mia lo faita wino le fionga pa ia le tua langa e tangata fisili mai ya oi. E tangata te woto e fai atu san fisili full le ya oi. Le tūlanga o le fia malamalamba. Ia ma le tūlanga o le tofu. Fisili atu e tofu tangata ia oe por mea o oe o se tangata e malamalama tuspaia po e malamalama I lamta upu le fai. Ia e mana ambia foi la te talo. Ia ma tūlanga umalava peo na e sila fia. E mawhai ona pio rapa ia lo wola faleanganga lo wola fateusiano ma lo wola fatutua o e tau maua mai ia e se ngau mea na o e te manatu e tutusa lo wola fatutua ma lo wola fateusiano ia ma lo wola fulele spiritual o ka mamlama mai langa Christian, spiritual and faith ia vanga na wa yese
se malam lama ya te oe mawhaionga e tu whatasia upuna. Ea ona e whaimaila ia le asianga e se senga kusa uma, e eilonga e se senga. Ea ua Christian, ea lana winga ole upu Christianity, upu ia, ole Christ-like. So longa winga, live like Christ. Live like Christ. O mea uma e kaunga e ole upunga Christ. Ole Messiah, ole the anointed one. Ia olunga wingala. Ai ku aila le siku ole meka ole spiritual life, ole spirituality. Ia ia fo ya luna ese senga male. E peno fe to tele ke fa mai o kemsian. Ai le malosi le meta ole ola ile nganga. E fa mai ia o kemsian. Ai vai le lo ola ile nganga. Some people they just call themselves Christian and they label themselves they are Christian, but they can't even live in spirit. Kau maua mai le no whakwe e awange e kufakasia ia mea ia nge ke ua e fuelele se se kai ia e mesela o le live in faith, in faithful life. Yeah, it's a full long ia why so many people they can call themselves Christian and they sometimes they live in spirit, sometimes they kind of but in faith ele mafai ona na to malama pe fa fe ona faile mele ta o fa tutua ele lope fa istangata they are Christian. They know how to live in spirit, but when it comes into terms of faith, pongsai fo ina maletiano. E mana tuar tala Paulo fo le fa mai. Ole fa moe ma fa tua male alofa. Ole silio mea mai ole alofa. Vai la ye. Ese fa moe ese fa tua. Ese le alofa. A saufa mai Paulo. A onga e fifilia me e sili aku onga ka ua maunga. O le alofa. Ia kangola e su e po le ale le konge kinga o le talana Paulo fo le e sili le alofa. Sili atu le alofa. Nei le momboko nito mta posfuma ton. Ia ai ile mta apura sfuma le lua. Nei talanoa mai ia Paulo le meta o me alofa o le anganga. Ina ia iloa tangata pe fea ona ia taofiofia mfaunga ia le mea alofa leo le nganga na e tala noa me lola Paulo ile mtaapuna sfumato ia ole alofa e te tau ona e fai ai le mea alofa nei ati oi a wale piu singa le mea alofa le nganga pa ia fai ma le alofa so la le mea wa utala noa atu vaenga lea langa ole mele te fia fa so atu ia te oile ile afiafi le nei oe mana tua fo ia le mta po lima le tusi a Efeso nai ia le fai posfuma fa o te fia tala no sina tama ipa ia afa perfo yo le mamao po le seloloto fo yo la o abatua ye te ole mta pule ta ole light malam lamba o e mana tu ole no fa ya tu le va so le te nei ma nei le mta pule se o tato tala noa matato fa so ya po le fo se feso soan po la se me e mawhai ona tatala ia lo mawhauwhau ia ma ia o ngā ia te oelang o tō tele a tangata whai mai fwoi lele walato iloa walato malamlamba ai e leo mawhai ona whaatinoina e mawhua na mawhai ona
e le whaatino ina se mea fo le ina ia sa o male le ilanga te le o malama le iai. E taua te le lalo malama le tūlanga ina ia e ola ai ma e savali ai ia matatou o manui ai. Whamaila le whaiupu e se furufa. Whamaila e whaiupu e se furufa o le Rotusina Efeso Elimba. Ephesians 5 verse 14. For the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Nalfasambo, o le mele o whaimai ai, alaia oe e moe, alaia oe e moe na, ma e tu lai mai ye uoti, o na whaamalama mai lea o ke riso i ate oe. O na whaamalama mai lea. The Psalmon translation e pe e whaingata o na e maua le leile winga o le whai upu lea I lona whatawaina. The context of this verse, or even the chapter 5 of the book of Ephesians. For it is light that makes everything visible. Ole upulea ole malama. O aisi o tusia Isaia e ono se furu. Pe o lea mawhai ona quote mai ai pe mawhai on au mai e Paulo ia le whamtalaina o le whai upu lea. Ai ile amatanga mai whai mombua e whaautu whapea ola ile malama, living in the light. So o tele au o taimi foi lea tātou te mawhawhau e upu lea light. Tātou mana tua lola i ele le mori. Ia alo le ngā ale o le mori ia o tātou wawaaya nga i le la. Ia wa le lana te awai le malama. Ai e leo mawhai o na matua I au mai e tuspa ia e o fo I tua ile whengenga tuai. Ona au mai ia le vaenga lea e mawhai ei ona whapea mai. O le light is about the artificial light for le mau mai le mori wila. Or whatever kind of source can bring light into not only into our way, but into a place. Is no fuanga ele o yese mamlama. A to yalu tua ile kenese. Ile fofo ina lolangi. O le mea mombua le na fai ele tua. Nai e ta ua mai ile tuse kenese pelo le fai pe tolu na ta ua mai ai. Nasa ona nunumi le lalolangi. O le mea lana ya nunumi mapongsa. O le mea lana fai mombua ele tua. O le I fai ale si vaenga le fofuanga. Tu ele tua le malama. O le malama. O lona winga. E whaingofia pe an tana noa mai o Salamo ia le tana noa mai ile malama. Ia e mese foi ia le tana noa mai a Isaia. Ile malama na foi e tana noa mai o Sea. Ia ile malama. O le whaatusa ngai ile meta o le whaolatanga. O le whaolatanga o le nuo Israel. Ia peona whai atu o le vave tele lo tatou mawhauwhau tatou au tiutilo le mori. Nei te ua whaingata ia oe ona e talia ia ma e loa tonu le malama le tala noa mai Paulo. Ia e meise fo iala le tala noa mai e Ioane. Ae tano ae kango fo ia e whaitau le Ioane mombua. Na e tala noa mai ia Ioane. E whaatau ia Ioane le baptiso. Ia sau ale I lalo whai mai loa. O Ioane lea na sau e moli mau ile malama. O aila le whaatusa ile malama lea. Ia o le whaatusa ia Yesu. Ia peona whai atu.
ia o le whaolitanga mo Israel. Lea sa valo ia, le whamai ia Isaia ia. Awake or arise and shine. Ina ia mawhai ono tau whailo atu le malama lea wa au mai e le tua ia te o tau. O le malama e malama i le lalolangi mo pongsa. Lalolangi wanga sala. So ai whaitau la ile whai upu le se fulmarwha. O le e au mai i le tangata ua moe. I le tangata o lae e le pongsa. O lae e le o malamalama na mawhauwhau. E whaatatau ia Yesu. Ma le tangata nate le o iloa ia le whiau o le whaoletanga. O le whatu saina la leo le tangata ua moe. O le tangata e le malamalama e le o ia te ia se iloa po se malamalama anga. Knowledge and understanding. E whaatatau ia Yesu. So o le mela leo te whiatala noa tua ia te oe le fiafilene. Ina ia e sila fiama e iloa le lei. Pe a whai o le lua so tanga, ma le lua maftanga ma Yesu, e ala ile whao le tanga. O lea wa ia te oe, ia le meta o le light. So a e kangola e pictures i se ku fo le whale mawhauwhau ia oe. O mea o lo tino. O malamalama o malamalama a toa mea lo tino. O te leo whai atu na o le mawhauwhau. E o lo ulu, o lo talinga, o mata, o lo wisu, o lo ngutu, o le ua, o lima, wha solo e tau iau vai. O nae e iai le mea tau o le malamalama. Ai, va ai se tangata fole le savali alu ai pe vai aku e mumu male tinu. E pe e folinga mai o lai kava atoa ele light ia lona tinu. So, e whanga ioila le mawhauwhau. E whanga ioila le mawhauwhau le tino le tangata i ona lima i longa nute tautala i mauna vai. E whanga ioi i le tūlanga ua le o toi mawhai ona iai se mea tau o le pongsa. A tatou tana noa le mea ne tau le pongsa. O le mea tau o le angasala. Wa tala noa i se tūlanga folele e le o toi iai se angasala. E le o toi iai se. E le o toi iai se pongsa foi le a mea na e tango i o lima mea ne te tau na tango ai. Ia whaalongo talinga ki nganga e whaalongo a kokala i ke whaalongo ai e kupu ai le angasala. Ala e ke fie whaalongo iai. O lona winga e mo ia le whai atu le mawhauwhau ia oe. Ave ese mai o taringa. A ele mawhai a onga ave ese. E o fo ia i le vaai o mata. Because our conscience is very clear. Our conscience is very clear. But o le mea le whaatonu i nai tātou. O le mea tau o le knowledge. O le mea i loa ai, lei, mane leanga. Mana tua le la au lena, le saito tono le whatoanga i, i e tena. O le la au e i loa ai, lei, mane leanga. So o le la au e tau o le la au, o le knowledge. A o le tatala, i le la au le na, i lona whamatala ina, ia i tātou, o le te lei o le na afianga. But, awe te mawhauwhau le la au ngā langa lenga o kango whapupula kwai oe. Inga ia e ilo le leile mea le wa kupu ia kākou mai le meta o le conscience at ka ngaka e ngaki li ailonga mawhauwhau ma le lei e ana mea whai. Ava ai atua folelo le mea se mea folele whale tonu. Ia ele anga salai because ia ise mea tau o le iloa o le lei, ma le iloa o le leanga. So, o le lights la leo te tala noa tuai. O le fesoso ani ia te au i tūlanga e mawhai ai. Ona o wola i le o langa whakerisianu. Ia o wola i le o langa whaleanganga. Ia o wola i le ola whaatuatua.
e taua tele lai e tau langai ole e peo na o fai atu mambua awa e te tama fai foi lele a maile moli wila pole moli lea e leite tono tata ufale pole alava e mawhai ei ona e malama le tala noa mai o tuspa ia i le meta au le light ai o foi wai le na fetala Yesu I am the light and you are the light. You are the light of the world. So afa o la winga le tala na Yesu o oyo le malama. O le fe atu Yesu ya no le ki la morima ya no fa mam na mele le la lang. No. Le ise me ka ko e ka o se mori le kingo. Se kamala ki la mori po. Wa isa ka fa me o mori o le tino mata. Which is a sao I pengo fa yaku. Ele o le lighting now le tala no mai tu spaya. Ai o ina tato malama ile tu langa pe ona yaile le meta o le light le ya ka ko o le ka mai polo le ngo ko fa ku ka ku ke o le ya yoani ye le se kala pola se kala ya yonge fa taule ile malama le sa o mo li mawai pa le ka mai fa mai le se vai fa upule sufa. And Christ will give you light. And Christ will give you light. So, le light le. Wait a minute. Aole e kama fa Yesu e po le light le va ko Yesu. Kango mo e fika lo ma fau. Le mele sau le nga sau yong e mo mawai. Mo mau no winga o Yesu o le malama. He is the light. Ai ko foi ya le kalangoma Isaia. O le light le kalangua o le salvation. O le salvation li te tonu o le nu o le tua. Ia po le mele tau o le wa maua le tangata le malama mai i le angasala pongsa. So ia awangi mix up mai la tala noa le te tala noa tuai. Ia nei te iwa whainga tā ona malama mai. Au karangoa kulalang, longa winga, loki karangoa di pongsa. Pero le foke karangoa ile angasala. O mea na mafuai ona pongsa. Mea na mafuai ona le aise malama. Ise atunuu, ise ainga, ise kalesia, ise tangata. Pe a fai o lai angasala. A fai o au ka kapungsa. That means I am the sinner. I am a sinner. O au ele o mamalo o langa. Ele o yaise se me fai ai ona o loa Yesu. Ele se me fai ona o loa le malama. Ina ia mafai ona ave esele po riuli le yata. Mafai ave esele po msana yata. So toi foi la tala ile fai upule tala no mai polo. Ole ola ile malam lama. Olo al ese mai le mena te moe ai. Langa fa mai le tala polo. Awake, all sleepers. Awake, all sleepers. Fa mai. Hala oe ngai ke moe. Ele fa pena, le fa kule tala ngai ke moe fole le fa pea ya. Si moe lo le ai le moe nga le fa ya ko tus pa ya ala o lo no winga e pe se me fule le fa tonu o le tangata sole an ese me ma pungsa sole an ese me ma sala an ese mai la o lo no winga fa mai lo la ia rise up from the dead wa ai la fa kuskusanga o lo moe nga ke moe kusa wangawa ia te oele oti a ku se skulanga wa kanga o ia ku oi loku mamau wa kanga o ia langa foi o le anga sala e kele olai o le anga sala o se mea foi lele e oki loa e le se fa mo e to fa tu ina mai oi ele tua mo le fa mo tangata ke siano o mam tangata fa tua ina ia o yai
o lela e whai mai. O le taimi lava e te iloa ai o lo pongsa oi, o lo angasala oi. O le taimi na e te whaatanga i nai le o atu le malamalama i ate oi. O le taimi e watu ai e Yesu le malamalama. O le ane malamalama le whai mai. Christ will give you light. So e le whapela wa bako e Yesu se moli wila e whamamnama i oi. Ai a bato e Yesu le mea le taawole poto e na ia e anu ese ai. Anu ese. E le mwhaionga e anu ese se mea pea whapea e le mwhai ona to e li ua lo ma whawhau. Mea lai whamai e kala paulo. Li tusi a lomba. Awane i conform tato le pattern la langi. A ia be transformed by renew. O le mena ta o le toi sui o lo mafa. Renewing of your mind. E leila singata ese me pongsa. Without renewing of his mind. O lona winga. O le mena e mawhai ai. O wa e saule poto nofo i. O le malamalama e nofo pe o whai aku. E o kei alo tino a toa i le malamalama lea. Pe a whai. E nga whai aku al mawhawhau. Vai o karinga ngara aku i o nei a mapalau vale ni ke mo mai o abese. Ala ke fia e ke whaalongo i kala kangakanga. E ke fia i pepelo kangakanga e whai. Palau valenga kangakanga e whai. Matala tangata na e mo tau pulenga e whao o le leanga i se tangata. But you still want to put your ears on their talking, in their conversation, wherever, and they swear a lot. So, olala fetu mafufayo kalinga, besi meu kalinga mau. Alaele, kusa, olae connecta tulo mafufau. But ele o yate oele mele ta ole ustai. Ol falong, ngae ke fia. Po lova ai atu se me ele leila wa I lauva ai. Ol me yang sala yo mata. Lalau konge kia kulo mafufau ya oi. Your eyes. Take away your eyes from there. Go somewhere. Kusa ngau ngai connect tu mafufau. Pe o fa yaku. Ale leilo mafufau ele ai se mele ilo lo te tawe. E te talia I mausta. Ilo na winga. Ele mafai lava o na ole malama ya te oi. Ele mafai ya o na suia. Ale mena le fa mai Paulo ole renewing of your o lea ua whaafowina ile upu. The word is about Jesus Christ. So your mind will renew by Jesus Christ, by the word, and then your mind connected. But e yele mele ave tato, le famille le pule le tua. O le loto tangata, whailan fifilinga. O le mea whaingata, le mea nga. O le mea pitasili na whaingata. So it's like it's a battle in everyday life. Folele wai kawaka ko mafafika uli o kofofonga o faososonga ia mame yanga salai. Ai ona ole tato o le meta o le loto e fuati ai fuai ia mea te tau ona tato talia mame le tau on talia. So o le telala o aso ia o aso o le olanga. Ia o lo walaifo. E iaile mele e masani o na mau e tātou foi lea e le whaletinu. Ai whale mawhawhau. Me kau o le emotion. Whapea na foi le te ala ifo e iaise me o lea nuilo mawhawhau. Ia whatitainga o se pili e le I te tōngia. Pe whatainga o le ngai sawa ngafi ai maua o le camera a leo runga la wala. Ia o e ilo le ala na sen mele tike. E ala ifore kai ao le ilo o le o ko e maua tike a le kongia isi sala. Mo la foi e isi pili. E mawhau e la tātou. O tasina me e ono wha vai ina tātou. Tasina me fai mawha lave foi lele I le aso fou leo e aulia. Ia male amatanga o saunga luenga po le ase me talu fai.
Lenga fo I lewa mata ona ufitia oe I se mea whapena ona whewhalo wa I eilo ma whawhau. Ia malo tinu. O le mea tupu, it's very emotional of how you react and how you live with other people. E ke laku wa ele talanoa le lei I sa wo ia o fakun moni mai loto o lua wa le fia fakun moni fo le langa lawa ye le mele si e pela sa kanga koe ku kasia o ku ile fatuanga ye tena mana tua o le la aule na fai ile tua ya eva ma tambo o woni ai woni ai la aule ya ai kango fua eva ya ka kango fua eva ya ka u ya sa kangi ile ngaka le la aule le fesile ya ngaka ya eva pe se la au fa sa kango fai ka le ipo le ane le fesile ya ngaka ya eva o le mele nga makai me ka o fai kala fai kala menga fing kulo watina le ai ke lo fai aku amela o coachina e fai kala vole but kango vola fai kala le ke nesenga e ko le ke menga fai le nga kaya eba ele fai nga kaya eba e se la au fa sanga lo ai ele fai nga kaya eba vole le amela e moye e se la au I fa sanga lo ai kango le fai ka ai me kala eva ia ola u mama ke ai le la aule vai mo fai kala kango ka u fole la aula o le la aula la nga ka u eva nga e mo ia le nga fesi ole tackle la fesilia asaka langa menga nga fai me kuspa ia e aka mai le nga ka o le e fa me fa u pole nga ka ole sili nga ka mai langa sifio o fesili pepelo e masangi ngai fai nga ke ilo le kali o fesili a so fesili ya fole le kofu sika me na ta o fesili tofu o ke fai nga me ke fesili kofu longo winga wa fai me nga fai nga langa ele e sa kam fesili nga ka ya e mo ye ile la awe kasile I nga fai akule tu ya o ke lo ai ilonga fu ya ba kami kakala ai pelo winga inga mga ku le mele sei ongo le pule light so o le mele na e pongsa ai tato o le fai o le angasala ona ua se me ko ikalinga se me te tautalai o le whalonga eva le whalongo il filenga kai le pola ko inga whalongo pe al tautala e valenga tali il filenga na mafuo na mawol melana pongsa o ngala me nga makailonga pongsa le chano ele mele follow conscious la ele conscious il kendinga ngai no okay pa no okay you know wese mai kusala la fainga venga follow le mafafa wese mai oi but oe le ilo loko leo loa makanga e no fa ku ngaka kango fala oi ai kusa kasinga mea if we out of flight e ke ia se me ka ko ke ai if you out of flight se me ke inguiva ke ia la ia le kango ingu le mele tauna inua and when you out of flight ale mele a folele o laiwa wo pengo feku e fai anga bengo ma fau e fai lo ku ya oi ya o mele le lei o mele le anga be ya kama kiki fo ya le la kiki ya lo kali la kiki po lo finge la kiki la lo ipuki lunga le lau la sau kama kiki la ki lia lo ma fau folele la manga oi ngakele lo o ela le ki fai ya koi sasa awa it can move white so you're connecting but kama kikia ia like ngakele kango ilo mu ilo le ila mela bibela o mela e ho fola ia tato and sometimes
la ka ko ke loa lawa lo ko ngeki mai le mafau fole le o le mela au ke ala e ka ngoia ala e pepelo ala e pala vale nga fa so ye ke pala vale so ye ke pepelo como e pepelo como ele ka fa vale como ele fai kala ala e faia ala e ke ngai ke loa le ko ngekia ngai ke le karianga ngai ke le karia le ai ile kaimila ya ko foi ya ka ko yolo yo ya efeso ai pepeo ai kalngongi min kalngoa ai fai kaungi le kusinga efeso inta puemba o le mangai ya langa o le ngale mele o lo wola ile mamlama ile ya se so ka ko fifi e fo le ngofo ko mo se me punsa ile se so ka ko fifi fo le e pelo le pawa Pongsa ko ngol fale pawal me ka ko e fai nga fia ai ambo elo ya va venga o le ile au ya va venga o le au inga ye sau se mala malama e le se si vole le ngofongo fol pongsa ki nga sau fa sa lo ngai le o la mai pau fa o la mai kai ala e ngofo fia ngofo pongsa o kongo pongsa e ke le lo ai se mele le o kongo pongsa e ke le lo ai se me sao o ko kongo pongsa e ke le iloa i se me ke kaunga e tango ai wa pongsa e kam fai ke kango ke awe kango aku fulele fa mai boy vai yo mena na nga ke le iloa nga kango ala ile vai le menga ke kango ai nga ma fifia e mo fun ai mo fun mam na mai le se mele le me pe kango fu me malonga ke kango o to tongo pongsa ele ma fai ona e tango i se me e te iloa e sao ona e tango o lo tango le mesese o lo tango na i le angasala o lo tango i le mesese o lo tango na i le pongsa i le mea pongsa i le i se sao i le ise le lei tala no me for salamo ia tatau i le upo le tua o le upo le tua la fionga le tua o le sulu o le malama ia tatau wala su i le aila se se me fai ona savali ise awala pe a fai ele ise mamlama o le fatino o le mangala le upo le tua ye tatou o le malama ele ngata e malama i tatou mata malama talinga malama vai malama lima ai koe malama i mala awala le ksavali ai so you are walking to the right path you are walking straight to your direction and whatever place your destiny you are going to, if you have that light, not only your path, the way you walk, but also yourself, you got that light. We tau maua mai le mele langa o le tele o tatou, pawale mele tatou wisdom, knowledge, and understanding. But kango foi na e fai kau mai ia kuat ke nese e o mai o le sai linga o le malama o le sai linga o le malama o le sai linga se awala e mafai ai ona maua le ola o le sai linga o le awala e mafai ona maua le sa o le tonga o le sai linga o le awala e mafai ona maua le faa o la tanga le meta o salvation langa sala loa le tangata ile amatanga lalangi o inale mena na ufitia ai na toi ufitia lalangi ile pongsa ele o le pongsa le tatou te vai ina ua le se mori ola a o le pongsa o le angasala o inala le mena ta fai mai lo le tu esa ili se awala ina ia au mai ele fa o le tanga ina ia toi au mai ele ola le na ia manao e ola ile tangata na ia fai ai atamu maeva so o le connection na leo te fia tala noa tu ai ate oe i tainei i lau tala noa tu i le malamalama e whaata taula i le ngaduenga lea talai whaata taula i le ngaduenga lea o lo fia e tala noa ia Yesu whaailoa Yesu ia e tau atu Yesu o lona winga o le ngaluenga o le malamalama
o le ngaluenga le malama e leo se ngaluenga le pongsa o le ngaluenga la le malama e leo se mea e mawhai ai ona tātou wiloa o se mea patino iai tātou o le ngaluenga tālai e leo se ngaluenga fuelea e mawhai ai ona tātou maua se taui ile lalolangi le nei e ntai pei o tangata fuelea o le tangata le alu e whatau se o loa fuele le i whalo tangata a toa sayo tu ia i whaitoa ia o tele ala o tangata tangnoa eima introduce ele product tele te alu i whatau mataulia e whapena na maua mai a company le reward e le whapena la o le ngaluenga lea o le mea tau le commission o le commission e su ia tātou i lana au so ina ia mawhai mana tuana o le tolu ama ma le awhatau sanga ni ngaluenga Yesu i le lalolangi na ia tāla i mawhai loa ai mea uma ia e te tupu te tono le malo le tua o le mea tau o le kingdom culture and the kingdom life and the kingdom way of living, kingdom of God, I mean. O le ala e au maila Yesu le ne whatonunga ina ia tātou wifi, ina ia mawhai, o na so o aile lalolangi atoa. O lo bala winanga, peo no whai atu. E le mawhai ona i loa e se tangata pe malamlama se tangata ia Yesu pe a whai tele tau tele tala i atu pe a whai tele tau tala tuai ma e so tai tuai o se ngaluenga ma whai ai ona e wa ai matatala ia o mata ma e i loa whamunianga le tua ia na promisi mai ai ia Yesu ia i tatou e mana tua foi e leo se nga menga whaingofia nanga nai loa Yesu le mea e o aion ia lana au so. I le toi ngā oti ai ia nai on so. Ai na whai Yesu i awari ia i lana au so. Aua tau te pupoli. Wa umau na whai me tangata i e te au mena. So the word already gave it to me. Whatever they may keep. The attitude of the word comes towards you and comes against you. They already turned to me. So na faz o ke pol e sa wainga o tou e o pulanga inga o tou e amusia o tou ia e feitai mai tangata ia o tou ai o te poli o mana fai me tangata na ia ta. So lo winga lo tanga e o mal terminate e o lu tau le nau o le ngaluenga lea e leo se ngaluenga fule le a mea lai te tala no atu o na whatalo whamele o tangata ia e whamele ia rakura o kupele whakawe o le ngaluenga ke whaiaku palau vale me tangata i te wetu lo o ngaluenga whaiaku e whamele kankashara o po ngaluenga whaiaku who is Jesus anyway? Ele fi follow much, but just to proclaim. Ele o se me fole le tawa nau pe te tau whai e fosi tangata ina ia mamlama matalia la mutaupu, but o le ngaruenga nā le anganga pa i e whai. A wha pēr lava e te mai tangata ma refuse tangata talia. O e te pole. Na foi e ile tala Yesu na whai la nau so ia pa whai o atu ai le tali leina ia la tau tangata. So, ai okay, via le tua. E lau na ia whamalosi me se foi o lau ia nā tala no atu. O le tele i o vaenga o mwhai ona tatalai lo, tatalai ia o mata whale anganga. O mwhai ona o loa ia mea e seasa ona o loa. Me se foi mea e seasa o whalongoi. Ai wa mawhai ona o experiencinga ia le wheso tae meo le anganga o le tua ia ta. Wa mawhai foi ona o loa ia tangata. E whai loa mai le anganga.
e telo o whamanianga umai o ngā luenga le. E pēna whai atu o la ngā luenga whawhawhi au tono ni mātou i kalesia. E ese mal whati no ina ngā luenga le a tā lai leo te whai. Ai, e o na tatala e le tua i alo loto. Ma e whiwhi e whailinga luenga lea. O na iei le manatu fōlele e ate oi. Ua e alofa i tangata. Ua e alofa i tangata. E le ngata ua i leo langa lai o lai. Ia ao le taunu unga fo i e o ai. E leo si taunu unga le lei le tangata ngake refusinga. He refused the word or he tried to ignore and come against it. E leo si taunu unga le lei. Leo ele kangoa mai ia e tuspa ia i tangata e ola le pongsa e ola le angasala ma le tangata na te upuleanga ina ma a tātou la nei le tātou te iloa wa mala malama o tātou loto ma malama o tātou mawhauwhau i le tātou ngaluenga ma le tātou mawhtanga ma le tua e ala ia Yesu Kerisu o tātou iloa le tātou taunu unga o tātou loa le tātou tau. E whapena whala le tūranga i ele lua mawhtanga mene tua. A o na e sa ili tele o taimi ma e tala noa i le tua ma me se foi lo fsota ingam tangata. O le vāwala lata whona le lua mawhtanga mene tua. O mea umala e whailoa to le tua i te oi. Tai pei lava o le tamai lona talii. Ile loto wa mali le lei le lua mawhtanga malo watali ai whai atu lo watali i ate oi dad fifa kawami o se vai geiloa ile tamawa mali le loto e tele me whatau se vai fōwolo na tali ai toi whatau malea whatau malesi whatau malo vai whatau wa yei ma mea fōle le whaupopo wa yei ma mea whaupopo ranga wa mali lo loto i lo watali e te vai atu lo watali o se atali i stai o se atali e whaaloalo i ate oi o se atali i nate i loa oi e taimi uma e lata mai lo watali aola taimi tangi mai lo watali i ate oi o oi o le tamau o mali lo loto whamaila ai whai atu la i lo watali ia vai au pese e vai ia vai malau ufuwai fōlea malau wati lea whaatau you can't wait to place your son with whatever you can give it to him because wa malie lo loto e fape nale tua te lo e te le fa yatu le tua se me te mana oi leva na sila fie le tua ni mena te e a mai le tua e a mai le tua le me te mana oi ai to a mai le tua malfa man tua le tala esa mona fa ko le tua ia san la me ki manga oi da ole mai kano fa mi pula ai fa ko ia sombonga le tua ia meska poko meska ia fa mele tu sol ia la vaku mal vaku male vaku makama ai tele me avele poko avele malu makama ai vai kelo menga ave ele tua ia sombonga ia a me se foi ala le tame titi le na toi foi wa ia salamo wo sta i tame titi wo lo tame titi le malama wo lo le mele lei wo lo le faultanga wo lo lo tama toi foi lo tame titi ia a ver comme kiki ilon kama dad I'm not worthy to be called your son let me serve you just make me as a servant. No, you're not going to be my servant. And he called for mama, say bye, off, welcome, hug and kiss, party. Vai, kelo mea. Pawala me tatou fai le tua pe a fai tatou te mana o I famunianga me le tua. Ustai, talia, fa maoni tartonu fa totua ia tautala masavali tautala fatino elena tautala
ele o se malama le mele na o le lei o lau launga le lei lau a o le fion pa ia le tua le lei lau fasoa le lei lau talai ai te le safari ai la nga o lo fa yaku kangaka ia fai kangaka a oi ke lo fai la la winga meanga pepelo la winga meanga pepelo o le anga sala so e nga tele le malama o lo uia fa winga ino le malama le mai le tueta ele ngata ina malama lo mafafa malama utalinga malama o mata malama o lima me tau fai malama o vai me savali le malama ola le malama tau tala le malama so ole tau ole na ole ila ia bo mono fa so le mata kalesie le malama de ole ni tolanga foi le ai ele o se mata pu foi le fa pe wa ina pe ono fai atu e se la ese la fa ya o ina ole upole tu amen ai ole mana ye ole ai ta tile tu kenesi e pinga o kenesi e mau umanga me ye e quote mai e man tu ole ole fenga fo e afe ongo se lau quotations ole fenga tuai e quotes mai e lau apostolo kusila Matayo Mareko Luka Yoange e kaua il kusia yuta ngai quote mai ya e wari ia kua le fenga kuai e afe ongo se lau e quotation nani so mamlama kelela Paulo ikusi ole Torah po kusi ole Pentateuch e quote mai e Paulo le meta ole tula fono male salvation or faith in Christ le quote mai Paulo kusi le a Isaia Isaia usfumele Isaia lufu fa ngai foi malkusi a Hosea le fanga le famtala mai ele mta pule mamla mal tusila Efeso kusa ovalo anga fa perfectanga ile fa ultanga ovalo anga fa perfectanga ile ole fe awol fa ultanga la mai e Paulo ile kalesia a Efeso e toi fa manatu yai le meta ole ola ile malama inga e mafaya onga align le leile quotation a Paulo mai le fenga tuai malena mta opule ave le kalesia e le kai ai kanga study le ia le ia tusi ole fenga fo e le mafaya onga quote mai e Paulo se kala se tusi ale perfectanga e fa mamla mai se mta opu fa tau ile fe au fa tanga po le fe au fa le nganga po me se foi le tusi a Galatia ko se Galatia ma na yela mai nga Paulo ko se Galatia ile faith in Christ e fa ola inai oi male tula fono na abele to yamos male a mai ngo aperamo male fa na foi o me tusile Galatia ya aperamo ol fatus to sanga because Abraham came first before Moses le tengina avele tua I tula fono ya Moses so way singa bala tele o le vale Abraham Moses but still is something about salvation e mafai ona ta uai o tangata ua faolaina because o le tua ya Yesu ya wo mana tano to le mta pule mombua so o te leto e tala no to ai pe lo winga lo tala o le o lo connection I tua le fenga tuai pa e su se tusi a mesia ia pos epistle pa se su tusi a Paulo
ia lan ta pune tan no mai polo fengo fiena e al sa o tu I tusina e quote mai polo mai malama le meta o le Torah and Tanakh, and the books of the prophets, the letters, and the Psalms, ma me malavana, okay, seki, via le tua, ma o te tonu foi o se tato proclamele nei fiafi, o le veaso lantene, na o tango fa emo toi se sautala I le metau marriage, ai whaftai e le tua, umalo po kalame le la solua le ntene, ai o la soluru message mai se tasi o atali wa fia foi ala na whapuiponga. So I'm very pleased, I'm very happy to reach out to those who ask for help, especially in marriage. So o le ala ia se atali ia o fale tonu le mafutanga falu lewa mata ona unga lue ai mamanga lue I se tulanga ina ia mwhaiona to iele meta o le lenga o le reunite, reconcile and to rebuild and restart o le tua mwhaina whaia ele whaia stangata. Only God can make a good covenant about your friendship. Ai ele to pelo foi atu so solo fa ma tele le mele o le tete o ngali tete eisi uso le fo o tete amalon to lua ia o se tangata fa nga ina tele le fa o le tua ile mele ta musika metau worship. Actually he was the one of the worship leader se tasi kalesia ai wa separate talo fai pero fai atu just flick me a message dafa pe te mana Yosef Soswani, but actually lewa yeile si ungali lewa mata no unga lue ai mata mfai na ia fai senga benga Soswani mfremto tu fatasia I feel most Soswani private message mai pole ala se uta apu te fia malam na mai pero fai atu I'm not a perfect man or even a good teacher for their lover. I'm not. What I know is nothing. What I know nothing exactly. But the Spirit of God will help me. Pawana o la Soswani o le nganga pa I o le tua and friend Soswani me ta me umalava e me se alo wola balawina me lo wola whaongaina ia ilona finangalo fia tala ia Yesu fia te talo ma fia fai tautus pa ia amen hallelujah ia via la vale toto tele tato lo mafuta mai faftai tele la vala tala to kuma tau si la faele Caroline Aloni ta lofa faftai tele lava Darcy Mickey, thank you so much. Sela Falupenga, Faftaitele Lava. Caroline, thank you so much. Iele Tua, this is a long name. Paia. Aluni, thank you so much for joining in. Faftaitele Lava, Unasa, etc. Leute. To all of you who are connecting and and joining in into our program, I pray that God will bless you, bless your family, your children, your job, your business, your house and your land, and bless everywhere you may go. Let the light of God hover upon you and dress yourself with the light of God. And may you carry that light with you and share and spread it to anywhere of the world, anyone you can talk to, and let the whole world receive that light. Amen. So ia lava le tua faftaisina lo fatile atu mo oe me se foi meli le lavau. Thank you so much. Famanuia le tua ia tato to felo I foi il asolua le asofou de lo fo le tua. Ia alo fatu lo sunga al fatonu lo sunga pasta
mai ke me se fu fatu ya sara fa ftai tele mula o nanga ya me se ya ona le tua lo fa penan fa nga ina le nia la leo ya mai ya te nei fa mana vili yeah, all the way from Perth, Western Australia, the Ministry of Havaleta Ma. Shalom. So far,